Rahnwet na. Pohnpei. Pohnpei. Iyang kasalelye, rakacho waraspacho nan program Rahnwet nan Pohnpei. Program kabese way rakapo rakasampalakan mawiwiyawi taban wiyaw nan wain Pohnpei. Mona chpan pachoyang nan program kabese Rahnwet. Ako na yang yan wadyan kitstiyo chiyang kuya chunga sakaratan kay paniyo wow. Doon walen wow rakso kon Pohnpei yu. At nga sakaran wala pan kukuran sanan kan ko wana ki sa marlikan nanalagnan kanyi ko at nga wow choror to kaya sa machay kabinan wain Pohnpei karyawan kabina speaker vice speaker o chawekan koras nan 10 Pohnpei legislature wana ki son kabung labalab samor labalab chon tatok sarawikan koras nan pelyen labalamkan karosen nan wain Pohnpei o bachewan wan ki saban mar chewan way usak. Rahnwet way saban man kiyan sa umabok chayan kachin kasamo. Pileo kachin kasamo. Mr. PJ Obispo Isolapu, Mawiya Public Relation Officer nan Obs and PUC Pohnpei Utilities Corporation. Ang subsitpan bachewan luka Mr. Obispo Hong nan program kabese nan sukses en kak oralepe kirasampan me pacho kanan men kay om chingalan so kalangan ko may program director puwede ata chumal sakaratan Rahnwet ban pacho ni lemo ko Pohnpei yung sek nintuan kabese kan kachapan pachowan yung kupener ang sukses I mean, but one would teach sa government Pohnpei Palian PUC, Melil Palian Management, o Chowon Sek. O Chianke, Chumol Sekaran Tankan sa Pakananila, Kaya Kupurusolapan sa Pakanko, Pona Rakson Pohnpei U. Wawan ki sa Palmar Sunan ko, sa Palmar Mikant ko, Nanalang ko, Nandunyay ko. Apoy ko kiyawakan mo sa pwede nga chumol sa kartang wawet. Ong kapinan wain Pohnpei, karyang kapinan wain Pohnpei. Arat chumol warang ko, kaskar wawet, ento ka ralap sluwan Pohnpei yung sip. Nan mumotso, nan government, nan tiya. Pole ko wawet Pohnpei yung sip, del tila takan palpa, del tala takan palpon Pohnpei wet. Rahnwet pachowasan kair, puyeng pachowan segera pachowan way, tetok kesampalkan supplement Pohnpei paliwat paki yang arway. Ermain ko caipan kapurale ko puracay, nanari sumbar riau kairat to, sampa kacnan pangot, puyeng lumu COVID-19 mawiyay kerang puyo, ong mokmokit. O kairtakan enewewaikan. O chaptanan parwat. Mawaringan pungan wailaw Russia o Ukraine. Mawiwiya ro lelatan suwat. Mapilwiya karang laut samba unsak. Kuchay karos muangi ma irapkat. Melayang payak lang kairtakan. Nanwaikan o mapil elayang kasapultaan. Isaisin fuel the gas. Mesampa unsak kachin sobay na ni Rahnwet. Rahnwet ipatun na wasan kair. Yen kakakis kawasak kupuran chon way. Ong ren pay kasal kan na pitata kusautan isapan liyon the cash power ng Pohnpei Rahnwet. kalanganan ko mo Mr. Obispo yari akong tawla wakatete yang chon way Pohnpei Rahnwet. Mesinan lial tepe makamkamar lial en Pohnpei ay sawaj. Rahnwet sabal macam mesin bayu makamakamaw lial en Pohnpei unsak meleleto Rahnwet. Esansel sa manuwan chochon mesin pukach o yawan kanan tisel may ray kantatong kila na neuran. Kalangan Ong sabal macam mesin payo makamakamaw lial en Pohnpei unsak. Eu mesin kintatong kila pala ng tisel wali sa bilmao na nawayo.
iban patuan kapuraya kalon tisel wali sep limau nan awai nia ban pat pele unsek om misin pai mememor awar yesek pai om me pai me uya memor karos pat pele kun totong kila kalon walikit epku wanisek nan awar yesek pai karos kalon walikit opku wanisek nan awar yesek pai karos puenya men kapas tadayu misin pukat kun totong kila tromen tisel epukile mesek payo nan awari sek payo karos kalanganan kamoy Mr. Obispo kompil kakta wala o kasaleta yawan tisel masakul machay misin kan kinta taong kila nan songko ngayon ang sabul machay misin payo magchay kachin mangi penermet na nasukset chay kinta taong kila kalon tisel mepat patu ni wan kalon rielo banen paket wala puki te 244,800 nan sompungeo makiyo uyayang wan kalon wat song itrong chalengak mangi nan sompungeo misin payo wat kuntatong kila trong paket wono puki isak tuaw trong paket wono puki isak tuaw me sabal macay misin payo wat kuntatong kila nan arrange sompungeo om no one kalon magchay kinta taong kila nan songko ngayon yakak sansal yawan mo ni bepaluwach kin ale kita tisel pukat kalangan pueke kiyo kin may magchay ka sopay nan may wat sang ni karamkan masensaler en puenya men karasapayo nan pareyo patular nan sompungan John en kak sansaleng John way nan pareyo katriye sa kayo sapol machay paluwat kinale kita tisel ong misin kinpat panun jala wanilan walikit silubu ke payo te 668,304 nan sompungan John pareyo katriye sa kayo leleto nan may kiyo kuwat sang ni sumo dumum temawan kan masay salang sampa umsak nan sumpungan June riyagat riyasak riyaw sa pulman Pohnpei palian PUC ale kita tisel puan kap kamakamaur sa pulmachay misim kan paspatun ni wanchala 1,162,800 mawewe ki rar lok wananan riyakat walipuke nan sumpungan June riyagat riyasak riyaw kalanganan ko mo Mr. Obispo essential mawan moni laut yung makumapchen kasaleta ayatu we magchay lakis kachikalala tan tisel kan eso ba nakisawas ong poinendial kan kalangan songkay pan parata magchay pan kachikalawan tisel kin kosonti yung misim kan kayu misim pukat pan solaka pokata wancucuan lion na ananong Pohnpei unsek o karyaw ekay wasapan million ekay wasapan socho pwede sang ni misincha tepe me pangkak memor makchay pani chaya mache wan tisel me pangkak kan kamar misim pukat met wewe me ekay wasapan kan kunla o pasan anso kan apang kan play o kata Herya poeki achay so chika kachikala wan tisel no koneng ayatu wa miya kawait na kalawach koneng ang kawait ki ong Pohnpei yungsak kalangan pueki achay so chika kan kachikala wan kaloneng tisel kanong misim kan iche me paluwach kak sawas ki yung chon muay yungsak kamu ke pen kachay ong uyapen kaso chukliyon ong nichen kasachay kan Anso baros kin kapulla tupson lion chikaching kan makchay socha kana nana meraseng fan ta chenir air condition kan tengki kan wanso baros nanching kin tatong ke taman tengki makin katan ki LED kan o kaim sepla kini chaya mocha wananso wew
masan pen kler mokit kan te kasto kan. Kailangan ko muna chaman kayo sa kala programen kapesa ng suksech. Miyeme coach mo kanya ngayon sansal makalalabang kayo sa chulel chungalay sa umech. Kailangan po yung kaya Richmond sa karan kapesa way Rahnwet. Mapita ta sa kulmachay palwet. Talian PUC. Iman pleo kapuray mo kamungon pain kachay. Matmatawan ka sochik liyolan kapat patong rechelan so karos. Oma mokitan ka sochik pangkin miya nan ranakan. Kacaylan ka kumangi matatok lang tisel pilkin. Chikla limisin kan. Pagkacay mangir melaut lang liyol. Makin pulwoy sa limisin kan. Kun pakiya chawan chochon. Tipson liyol kan magchay kun wiwiya. Magchay kun ya tatong kinan ranakan. IMAX may patawan pa kita mere sa kulmen Pohnpei Palian PUC. Palian management chon totoo konsep. O sa kasagaran ko way, kiyawag na kan masasalong ni seven cash power kan, pwede esensyal magkapal kay magsamba sa wapay. Melilito na kanta pa watch magchay kachinyanger kachinan pangwat. IMAX patawan kay pwede chumul sekarang kapesa Rahnwet. Kalanganin ko mo. Kalanganin ko o kalanganin ko por chorus. Image makayong sa kalang programen kabesa Rahnwet ng Pohnpei. Programen kabesa way rakap rakasang palakan mawiwiyawi daban wiyawanan way Pohnpei. O sa batya wan dukulukache kuraganan kachin sa pali radio P6 sa age. O nan kaunaptan program kasampal chekan more. Kalangan o kasadelian. Rahnwet na Pohnpei. 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 Pohnpei.